turmeti hati kembang jati laksana resmi kembali tresna lucu diri pasti sarua tangan manggang ibu cinta turmeti hati iraha bakal nu jadi katres ada manual teh nu jadi cema diri anda kasiksa yang pikir ngalang layu orang yang cinta sama asa diwala kaya Mama Tia, Mama Widya. Antara dua laki sami-sami cinta diri saling ya. Keluarga besar pengantin namanya mah. Keluarga besar pengantin Mama Sa. Keluarga besar pengantin. Keluarga besar pengantin. Mama saya mah disebut mama saya mah keluarga besar pengantin keluarga besar pengantin Mama Repa. keluarga besar pengantin ada saya mah Siapa Mama? Mama Widya Mama Tia. Mama Widya Mama Widya Mama Widya Mama Widya Mama Tia. Mama Widya bagi dua Mama Widya Mama Widya keluarga besar pengantin Mama Lutfi. Bos Tekwang, Mama Lutfi. Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Widya Mama Rizky Mama Rizky Mama Widya Mama Widya Mama Widya Mama Widya Mama Widya pasti sarua berganti cinta harap hormati hati Mama Widya iraha bakal laksana kembang nu jadi katresna nu jadi cema Mama Widya Mama Widya Urip pendana kasisa dari pikirnya Mama Rizky Mama Rizky yang punya sapi balap yang punya sapi balap Mama Widya Mama Rizky Mama sifatku dari Mama Sipa Mama Sahayo deh Mama Widya Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky yang punya sapi balapnya Mama Tia. yang punya sapi balap Mama Widya Mama Widya Mama Tia Mama Widya Mama Widya nuti dalam namanya Mama Tia. yang masalah Mama Repa saya. masih sama keluarga besar pengantin Mama Repa. Mama Widya Mama Rizky Mama sadayana Mama Salisa. Mama Lutfi 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 Bos Stefan Tete Nipa sayang. Bos Stefan Tete Nipa. Mama Widya Tete Nipa. Mama Widya Mama Rizky Oh, Teh Sela. pasti sarua boga cinta pada nikah harap hormati hati iraha bakal laksana kembang nu jadi katresna nu jadi jangan Mama Widya Bos Tekwang Mama Lutfi Mama Lutfi Bos Tekwang Mama Lutfi
tinggal harapan Mama Lupi bos tekwan nu ayeuna mau tinggal lamunan bos tekwan Mama Sipa Mama Rizky Mama Sipa Mama Sipa Mama Sipa Mama Repa, Mama Sipa keluarga besar pengantin Mama Sipa Mama Repa, Mama Sipa Mama Sipa Dede, Mama Tipa Mama Tipa Mama Repa yang punya wilayah tobat yang punya wilayah Mama Repa Mama Tipa Mama Tipa oh Mama Tipa Mama Repa Mama Repa Mama Repa Mama Repa Mama Repa yang punya wilayah Mama Repa Mama Repa yang punya wilayah Mama Repa Mama Repa yang punya wilayah Mama Repa 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 yang punya wilayah Mama Repa Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Widya Mama Widya Mama Widya diri nandangan kasiksa rengapi rengalun layun rengapi cinta kesapa asa dua wakaya Malupi Malupi bos tekwan Malupi Malupi bos tekwan Malupi lagi bos tekwan terus sami-sami Mama Tipa Mama Tipa diri Mama Tipa 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 geus teu jangaya Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky mau tinggal harapan Mama Widya Mama Widya nu ayeuna Mama Tipa mau tinggal lamunan Mana deui ya? Mama Tipa Mama Tipa Oh, Mama Tipa oh teler. Mama Tipa Mama Lutfi bos tekwan bos tekwan bos tekwan bos tekwan bos tekwan Mama Lutfi Mama Widya Anak muda sekali. Mama Widya Mama Widya Mama Widya Mama Widya Mama Tipa Mama Rizky Mama Tipa Mama Tipa Minum bersama Mama Tipa ada hal yang tidak punya. nuburan teh nuburan teh Mama Lutfi Mama Repa yang punya kawasan Mama Repa yang punya kawasan Mama Repa Mama Widya Orang Mama Widya mabuknya karena telah dibilang Mama Lutfi bos tekwan asik Mama Lutfi bos tekwan Mama Lutfi bos tekwan bos tekwan Mama Lutfi bos tekwan biasanya Mama Lutfi Mama Widya Mama Tipa Mama Tipa Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Rizky Mama Widya kayaknya nyebutannya Mama Widya kamu Mama Widya 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 paling asik katanya tele hobi anak muda sekarang tadinya aku belum tahu Mama Lupi bos tekwan apa maksud carimu itu Mama Lupi bos tekwan ya ya Mama Widya minum bersama Mama Widya Mama Widya ada hal tidak punya. Mama Tipa Yang penting Mama Tipa bos Beko Koban bos Beko Mama Tipa bos Beko bos Beko bos Beko Mama Tipa bos Beko bos Beko Mama Beko orang mabuk kemana
Bos Beko Mama Tipa. Tipa hanya tele Mama Rizky. Hobi anak muda sekarang Neng Tipa. Tadinya aku belum tahu Neng Tipa. Apa maksud darimu itu Neng Tipa sayang. Iya Mama Rizky. Mama Rizky bersama Mama Rizky. Tes Cica operator. Tes Cica. Bos Teko.